Revelation 22:6-12. And Jesus jidok. Ejaba, inam angel ro, or angel yo, arpangan yo. Naan kain ramol, im komerong lewi. Imi ro yanich, yo wajin ledok, an jedok, an raganan ro. Ar siligun to angel yo wan, bayan kwalongan ro, karayaran, mengo ebag air kwalo. Chimijon, chi jarpa, rongo yagay. Iji wajawat kiyo. Yamanana ro, rit bawagan nanin kanan, ko ilo pogin. Bible. Alidak, nga John, emo yarong, im lo menagay no damjit. Im kay emo yarong, im loy. Yar pumpero, iman nen angel yo, yar kwalog menagay nganiyo, bay in kabong ngani. 9. Ak yar panganiyo. Wanjab kaman endrain, pagkajaro chumur regarajar. Kabrganan yo, reganan ro, jeo, im chadum, im ro dem je, rai bawagan nan ko, ilo pogin. Kon kabung ngan anij, chumul, inna me arpangan yo, wanjab no nanin kanan ko, rai per ilo pogin. Bayabag yan an, menagain odem jej naj walo. Chon jabare odeo enana en kamman od nana jabare odeo ton en bero odelo aneton jabare odeo emman en kamman od emman im jabare odeo e kwajarjar en kwajarjar od choro chije ejba rongo jagay I waj wad kiya inaj pagwaj ipa Chinegi jejuko bay in lewaj ngan kajoju yami yakar ngan kaman koan nga alpha im omega mokodada im eliktada chinon im chamag